Jaram hino ɗo taarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fiino Yusufu yeeyira himo wulla hiɓe jala himo woɗɗiti suudu ndun ka sengo nano leydi Israila ndi. Bengotoɓe 10 no ta'ita leeɓi baali ɗin ka nder oorirde. Nawligu ngu ɓe nawli ngu miññiraawo maɓɓe on accitaali ɓe. Ko honno Yusufu o hoynowo woni e huwude ɗe balɗe ɗo? No wawi wasi Allah yewtima wondema o wonta e aade nantuɗo inde sujjanenmo. Eyo mi nanali ha hande ko ɓuri ɗum e jalnade. Ha joni miɗo nawli dolokke makko pikkaɗo mo bem makko ñowanimo on. Acciren ni yewtugol fi ɗum bonna en tun hakkil. Oriɗe heccude fi uroji no ɓuri ɗum hettude. Ka suudu bem makko no miijade fi ɓiɗɗo mum on. Yusufu, miɗo anni fi bengotoɓe maɓe hara hiɓe e jang no gasa hara kulle burure ɗen jokki baali ɗin yahu darta si goɗɗum heɓali ɗi. Yusufu habbaki ko ɓuri e fandude fiyo o nangan ko haani waɗude kon. ɓaawo wullitagol o ɗofti kisan. Yusufu seppi kiloji buy. Bengotoɓe makko ɓen hayninomo ka woɗɗiti. Ndaare e hino joom koyɗi on kono yo musidɓe waren o. Hita o waɗɗum bugoɗen mo ka nder woyndu. Rubaynu afo on. Miijo makko ngon fellintinimo. Himo faala dandugol bengoto makko on. Yusufu ɓadi. O andano hay hunde e eɓɓoje bonde ɗe ɓe eɓɓanimo ɗe. Yo ɓuttu wonan on yo musidɓe ko honno fewndorɗon. Ɗum yaada e ma tinno adda ɗo doleke ma pikkaɗo on men hollete ko honno woyndu sifori iwi ka dow haa ka ley. Oye selelan ko on ɗum mi waɗi. Banni hari ndiya ngala nder ton kono hakke ko ndu luggi tawi Yusufu wawata jawande hoore mum. Faabe yaltine lan ɗo miɗo faala yaltude ɗo hiɗon nanude faabe lan. Bengotoɓe makko ɓen no jalude hiɓe jooɗi ka ɗowdi hiɓe ñaamude. Tunde wotere lappol seteɓe waɗɗiɓe geloɗi mum hewti. Miɗo andi ko honɗum waɗeten yeeyammo. Ngo miijo no moƴƴi yo Yahuda on sayi en seeda e makko senniten mbuuɗi ɗin hakkudeji men. Haaju on lanni bengotoɓe makko ɓe yeeyi Yusufu wano maccuɗo yeeyirte e leydi jananiri coggu tammaji 20. ɓe mari dolokke makko pikkaɗo labaɗo on. ɓe artiranimo ben maɓɓe hari himo moddi ƴiiƴam. Baben men yiiti ɗum ɗo hara wona dolokke pikkaɗo Yusufu on ni. Kulle burure sekitimo o maayi. Yusufu mo an on maayi. ɓe suuɗiri junubu maɓɓe on fenade ben maɓɓe hooli ɗum yo bone on yaltuka nder ɓernde maɓɓe kono Allah lontiniri bone on moƴƴere nafa Yusufu. miɗo humpa andugol ko honno on taarika yaaroyta yeeso an kadi men. Ko Husaynatu wonno e yewtude mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saayi.